I zdravo ljudi! Evo nas ponovno u posljednjem emisiji, danas ću vam pokazati još jedan tutorial. Danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Rocket Duck. Znate ono što vam ima kao program, tako to, na desktopu što vam bude. Pa možemo da počnemo, znači uđete u vaš internet koji je već vam, meni je Google Chrome. Znači onda odete na vaš Google pretraživač, znači Google. Malo ćemo sačekat. Ovdje kucate, naravno, Rocket Download, Enter, Rocket Duck. Znači ja sam prije imao to, ali sam deinstalirao, ne znam, jer mi je nešto štopao kompjuter, pa zato. Znači evo, uđete ovdje. Ovo save navik. Možemo iz ovog izaći. Izvući. Ako malo bude štopalo, izvinite, snimam pa zato a i malo loš internet ovdje kod mene. Stopi. Evo znači sada kliknite na free download. Samo sam. Malo sačekate. Ovdje, mislim čak da ćemo morati još jedan da kliknemo. Free download. Nisam siguran, ali da. Još jedan ćemo morati kliknuti. Snimamo manju rezoluciju ovo internet jer mi što, facecam nije lijep, dosta štopa moje lice i to dok snimam. I tako to. Ja sad se valjda krenuti skidat. Evo, tu već za 20 sekundi počne, ja ću stopirati klip pa se vidimo kad se to skine. I evo ljudi, to se skinulo i sad ćemo ući. Traži nam da kliknemo run. Evo, kliknuo sam. Šta? Evo ovdje nam traži da kliknemo, da nađemo koji jezik da nam bude. Logično engleski ću ostaviti. Izvinite ako malo pričam ovako bez onako. Znači evo, ovo je Rocket Duck. Znači, next. Ovo gore moramo da kliknemo. Next. Next. Create desktop. Next. Install. Vidimo se čim se ovo instalira. Sad moramo da kliknemo finish i to je to. Evo sad trebamo da kliknemo samo start i Rocket Duck. I evo sad vam stoji tu Rocket Duck, imate, vidite ovo. Ako želite da promijenite neku poziciju, ne znam, malo lagao, dobro. Znači uđete u ovaj. Izvinjam se, ja sam nekim slučajem izbrisao, ali dobro. To je bilo to, samo možete da vidite znači kako može Rocket Duck da se skine, instalira. Znači to je to. Znači možete vi ovdje će vam biti uđete u to, ima settings, vama će biti gore ovdje, na vrhu gore ovdje. Tu će vama biti na početku, a vi imate poziciju da mijenjate i promijenite gdje vama. I eto ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste pogledali ovaj klip, lajkujte video ako vam se svidio, subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! U kuću da vam pokažem šta je ima. Neću vam ništa napolje pokazivati jer nema ništa. Napolje